شام بخیر بچه های عزیز. برنامه وقت خوانش در مهمانی شماست. امروز در برنامه ما مهمان داریم. عزیز و لولا جان. سلام عزیز. سلام لولا جان. سلام خاله جان. سلام خاله جان. خوش آمدید به برنامه وقت خوانش. تشکر. خاله جان. کی افسانه با ما میخواند؟ دوستانم سراسیمه نشوید. بهترش اول به سوالهای من جواب گردانید. عزیز لبای لولا لبای با من بگویید که بغیر از افسانه کدام نمودی متنها را شما میدانید؟ من میدونم. عزیز جان. شعر هم این یک نمودی متن هست. خب برچا و برچا کالاها کدوچا. من هم میدونم خاله گوش جان. میکنم لولا جان. چمن و چینار چلچارچو جای چی پر دارن؟ چپ. عزیز جان مسخره کردن از روی آداب نیست. آخر خاله جان وای گپی ما رو برید. لولا جان تو هم به حرمتی نکن. میبخشی عزیز. تو هم ما رو ببخش. میبینم که هر دوی شما به نهایت زیرک هستید. میدونید بچه ها باز حکایه، داستان، ضرب المثل و مقال، رمان و پویست هم یک نمودی متن هست. امروز من یک حکایه خوبی رو برای شما ارمغان آوردم. شما راضی هستید که ما آن رو یک جایه بخوانیم؟ ما راضی. بیایید تستر آغاز کنیم. همه بچه ها انتظارن. کتابچه‌ای که در دست من میبینید غلبه ستاره نام دارد. مؤلف این کتابچه گلچهره محمدیوا می باشد. آیا شما باری کلمه غلبه رو شنیدگی هستید؟ معنایش چیست؟ میدونید؟ میدونیم. خب اگر دو ورزشگر در میدانچه پهلوانی کند و یک دیگر را مثل من به زمین افتاند کو با او غلبه کرد میگویند. من هم میدونم خاله جان. گوش میکنم. اگر من در شعرخوانی از عزیز بسیارتر شعر دانم آنگاه من غلبه میکنم. آفرین. به هر دوی شما آفرین میگویم. معنای غلبه ظفر کردن، پیروز شدن، دست بالا شدن می باشد. بیایید شرح 4 کلمه دیگر رو از این حکایه می بینیم و در خاطر می گیریم. شما راضی هستید؟ راضی. شیشه پوره، شکست معده، آسیب دید، ضرر دید، زخم خورد، ملهم، مرهم، دارو، راهزن، دزد سری راه، عموماً شخصی که دزدی میکند. عزیز و لولا به فکر شما حکایه درباره چی نقل میکند؟ به فکر من حکایه درباره ستاره ورزشگر است که مثل افزونه چاری و به همه رقیبانش غلبه کرده است. نه ستاره دختری علاخون است. وای به مثل من در شعرخوانی غلبه کرده است. گوش کن لالا اینقدر خودت رو تعریف نکن. گفتم که وای ورزشگر است. تمام و سلام. نه وای دختری علاخون است. بچه آروم شوید. بهترش بیایید کتاب رو یک جایه میخونیم و واقعه با ستاره رخ داده رو میفهمیم که او به چی غلبه کرده است. بیایید. بابا در پلیس علفهای بیگانه را ریشه‌کن میکرد. ستاره مونیز به او یاری میدادند. وقتی کندنی بوده شیشه پاره پریده به چشم ستاره رسید. چشم ستاره آسیب دید. ستاره رو به نزد دکتر چشم بردند. دکتر چشمش رو جراحی کرد. ملهم گذاشت و با داکه بست. مصلحت داد که داکه چشم رو 10 روز نکشاید. بچه ها به فکر شما ستاره 10 روز با چشمانی بسته طاقت کرده میتواند؟ با فکر من طاقت کرده نمیتواند. داکه چشمش رو گرفته میپرتاید. اگر شما در جای ستاره می بودید چیکار میکردید؟ اگر من در جای ستاره می بودم با گفته دکتر گوش میکردم تا که سری وقت چشمانم صحت شود. آفرین. ستاره میخواست که داکه رو از چشمش کنده پرتاید، زیرا در برنامه نوروزی او باید شعر قرائت میکرد.
аҳволи Ситора аҳли хонаводаро ба ташвиш овард. модар пинҳонӣ мегирист. падар метарсид ки мабодо духтараш нобино шавад. бибию бобо шабу рӯз дуо мекарданд ки набираашон шифо ёбад. ҳама роҳи ҳалли масъаларо меҷустанд. илоҷе ёфтан дар кор буд ки Ситора ором шавад, дасташро ба докаи чашмаш нарасонад. падараш хирсаки калон харида овард. Ситора ба хирсак нигоҳ накард. модараш барои ӯ куртаи нав духт, аммо Ситора дилтангӣ мекард. мехост ки докаро аз чашмаш канда партояд. мунис тӯбашро ба Ситора дод. Ситора онро қабул накард. китоби расмдори зебоеро низ ба наздаш гузошт. тамошои китоб ҳам ба ӯ хуш наомад. хоҳари калон Лутфия ҷуро бофта ба ӯ ҳадя карда гуфт: азизам Ситораҷон, дилат боз чӣ мехоҳад? ҳар чӣ бигӯӣ иҷро мекунам. Ситора хоҳиш кард ки докаи чашмашро кушода партояд. хоҳаракаш шоҳона зӯчаашро ба ӯ дод. 2 пуфак ҳам овард. сурхашро мегирӣ ё кабуташро? гуфт ва афзуд: агар хоҳӣ ҳардуяшро бигир. Ситора қаҳр карда ба ҳуҷраи дигар рафт. аҳли оила дар ҳолати ногувор монданд. ҳамсинфаш Дилбар ба хабаргирии ӯ омад. модари Ситора бо алам воқеаро нақл кард. агар Ситора докаро аз чашм кушояд, табобаташ душвор мешавад. холаҷон, шумо ташвиш нашавед, ман илоҷашро меёбам, гуфт Дилбар. вай ба назди Ситора даромад. бачаҳо, оё дугонааш Дилбар ба Ситора кӯмак карда метавонад? ба фикри ман Дилбар як латифаи хуберо нақл мекунад ки вақти Ситора хуш мешавад, докаи чашмашро фаромӯш мекунад. азизҷон, лабай, чаро ту чунин фикр дорӣ? холаҷон, да агар хай одам вақташ хуш бошад, ханда кунад, дардаш фаромӯш мешавад. дугонаҷон, хушхабар овардам. хонандагони синфамон саҳначаи Алибобо ва Чил роҳзанро омода карда истоданд. мо мехоҳем ки дар нақши роҳзани якчашма ту бозӣ кунӣ. Ситора хурсанд шуд. ӯ ҳар рӯз нақши роҳзани якчашмаро машқ мекард. Ситора нақши мардонаи роҳзани якчашмаро хуб иҷро кард. тамошобинон ва ҳакамон ба ҳунари ӯ баҳои баланд доданд. вай дигар дарди чашмашро ҳис намекард. рӯзи дигар докаро аз чашмаш гирифтанд. ӯ шифо ёфта буд. азиз, Лола ва онҳое ки моро тамошо карданд, акнун фаҳмидед ки Ситора ба чӣ ғалаба кардааст? бале, Ситора ба тарси худ ва ба бемории худ ғалаба кард. ба Ситора дар ин ғалаба кӣ кӯмак кард? ба Ситора дар ин ғалаба дугонааш Дилбар ва ҳамсинфонаш кӯмак расонданд. онҳо нақшеро ба вай доданд ки ҳам бемориаш, ҳам бовариаш ба худ зиёдтар гашт. офарин, офарин бачаҳо. маълум аст ки бо диққат гӯш кардед. бачаҳои азиз, ба ҳама беморӣ бо иродаи қавӣ ва боварӣ ба худ ғалаба кардан мумкин аст. чӣ хеле ки шумо медонед, ҳозир дар тамоми дунё беморӣ паҳн шудааст ки коронавирус ном дорад. ман бовар дорам ки шумоён ба тавсияи духтурон риоя мекунед. лолаҷон азиз, шумо тавсияи духтуронро оид ба пешгирии ин беморӣ медонед? бале, медонем. аввал бояд ба тозагӣ риоя кард. пеш аз хӯрок хӯрдан ва баъд аз хӯрок хӯрдан ва баъд аз кӯча ба берун баргаштан ҳатман бояд дастонро бо собун шуст. офарин азизҷон, кани бода лолаҷон. салом накардан, дастпӯшак ва ниқоб пӯшидан дар ҷойҳои ҷамъиятӣ, бо худ доштани маҳлулҳои зидди вирусӣ як намуди аз пешгирии беморӣ аст. аҳсан ба ҳардуи шумоён. бачаҳои азиз, шумо ҳам тавсияи духтуронро дар хотир гиред ва риоя намоед. мисли Ситора ба беморӣ ғалаба мекунед. дар ҳамин ҷо барномаи вақти хониш ба анҷом расид. хайр, то боздид. хайр.